Sikati dua laksa peneribe Nabi kanu penyata Allah Pandum agam ngandara mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah rupa di Nabi Yusuf cahaya bulan pengesang bulan purnama rakyat Musa yang pandang tersianiba badan kebidhan terasa rupa di Nabi Yusuf cahaya bulan pengesang bulan purnama rakyat Musa yang pandang tersianiba badan kebidhan terasa Allah sikati dua laksa peneribe Nabi kanu penyata Allah Bandung agam ngandara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah suara Nabi Dawud cukup lemah lembut ana suara kebidhanangan pekringan sidusu basing gitar dengan biola riak yang tengah dilek kebidhan jadeh lesi ada dengan laju yang tengah tada dilek kebidhan jadeh lesi ada dengan laju Allah sikati dua laksa peribe Nabi kanu penyata Allah Bandung agam ngandara mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Nabi Sulaiman rakan yang terkaya nalain dalam dunia awat geja mengan radapan angin si atau di bawah lalat kadengan si damandum yan binatang jeuna pegaba dung dan kuasa Tuhan nebrilia Allah lepo yang kuasa Allah sikati dua laksa peribe Nabi kanu penyata Allah Bandung agam ngandara mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah saken di Nabi Ayub tumbang ular jauhan goda selesara rakyat mandum dibenci istri yang tak dari mandum kaji lupa namun ketuhanan si dagangnya nana lalang fikir kudika malam kadengan ura mandum nesera ada bapa yang kuasa Allah sikati dua laksa peribe Nabi kanu penyata Allah Bandung agam ngandara mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad